الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami agama Islam, alhamdulillah. Yari naisab kita niyo hajaman na to ini. Waktu sa halgalka, batuhan na to Rabbul Alamin, hay siyo in sumaw sin waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan, yan kamu imaalor pa waktu ini. Siyo na sadya imbiya mga aon lang taiyabutan sin ilaw haununo na lugal sebab di tamu hay doon biya luparagos miyo klasin ilaw sumakawa na yari raisab kami alhamdulillah unal tigidlo makahagwa yan sumakawa insting kami magsukur pa Allah Ta'ala yari masawa halawm sinini bilik na mo ini insyaAllah. Nah, menjadi in waktu na to ini matarang kato tanim katan parsukuan sin amin guru na to mulia waktu mabiya sin waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala na siya inamoy in dimihil kato pengajian sumagawa waktu ini biya yari siya nagdara longta nagbaran sarta sin amuin mga kaguruhan longta panaiwan doon nagihindo ha ini mahad Adhiya insyaAllah subhanahu wa ta'ala na yari siya bihaon amuin magpahati kato taniyo bang hisiyo hindi mahil pangadyan kato taniyo waktu na to ini na makuyag ako tumukbal paguro na to sin amoy in waktu insyaAllah subhanahu wa ta'ala wairun narwaing dahin kan Sheikh Haider Buddin wal yatafadal fadilatuhu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه mga kamasan ng karasan mga palanggungan na agama sin Allah subhanahu wa ta'ala yarinisab kita ng viewsan sin Allah subhanahu wa ta'ala pamumulan man YouTube hawala na itong kaingatan uning konsum sin kita ni magjato. Alhamdulillah sautan sin kita ni manito waktu rin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan bang main berpagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala mga waktu ini na biya na sindong ini. Amin kapag kayong harap na isab sin kita ni magbalik insyaAllah. Amin aun makasin kita ni misan dakuman manito dahil amin hilalawngan dahil hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban hasunat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indo mining dong waktu sin aku yari sambatan ng kami nagbarang dahil dalam ito na mabaisap kita ng hati niya ini hipakila ng usap kanyo dahil mga ini bakas 5 by halimasin kami ma'ahad Adhiya amin pagin markas Adhiya. So alhamdulillah in hambuk tayo manghudini hambuk manghud naka-graduate si amuin pagpangadji niya sila pa 2 tahun nakatanggo sin 2 tahun sin amuin 5 by bulan niya. Alhamdulillah mabaya disab kita mamuso dumungog dahil mga jambangan na pusok sin sila ilmu halaw man sin amin ma'ahad Adhiya insyaAllah subhanahu wa ta'ala dahil mga sabiyato murah-murahan bangan in amin karungan sin kita niyo hikarayaw katutan niyo sin pagdunya na to iwa sin pag-akhirat na to where na rugay bisa na muktemaw hisari kalbi dahil mga nakagraduate bago dahil ma'ahad Adhiya insyaAllah subhanahu wa ta'ala na mabait na may pasampay sa salaman sin kami pa mga dimurungdong harum ini si TV program sin kami insyaAllah mahuli hitok balko pahamot tayo mahul siya hindi may kato biyaw nilalawngan hapakaradyan sin pag-aram sin kita niyo falatafadal iziyaratu mashkura. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين فكان مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, mga kalanggungan na muhaaga ng Islam, muna pupudjihan iban sasanglitan fa Allah subhanahu wa ta'ala amuin Tuhan mapatut pudjihun singkatan manusia amuin Tuhan mapatut pagsarang sukulan singkatan tan manusia amuin Tuhan nagdirihil ni'mat hakatan tan manusia sibuk da mga palanggungan na muhaagama Islam in kaaunan sin manusia biya sin kita niyo naghuhula hataas sin gud atawakan haygad sin dagat atawakan hadaira sin kita niyo biya na sin sambuanga. Mga palanggungan na muhaagama Islam, hitukbar na to in salawat iban salam panabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amu in rasul piarasin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala wayruun maksud dugain bang dia diinsajjain kita ni umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam makaig dain hakajahilan dain hakalaungan maun pakasabunnalan dain hakabingkukan maun pakabuntulan damit yan dain hakalulugan maun pakasawahan. Mga umat al-Islam, subay kita niyo atawakan subay na to hitukbal insarag gulaggo pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala amu indi matong katutan niyo atawakan hasawab sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala iarahan kita niyo Rasul mamandu ikatu taniyo pakasabunnalan hasupaya sadyain kita niyo di naman hababaw sin bumi labi lubahit to haadlaw mahuli haadlaw akhirah magparuntungan sin paruntungan sa lagu-lagu. Mga umat al-Islam, bangkitan niyo umatud pakahalan sin mga muslimin sin mga kaibanan muslimin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala inkahalan nila biya baba nila na atawakan aun din ha mga muslimin bangsa muslim sa ukat in kakahinang masibida manahutda di nila na ini hinangon sa ukat in kakahinang ini sibi sumagawa marayaw siya binun nila na ini in alupun nila amo na sadya in kakahinang amo in malagbo amo indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala piyaruduk niya
Mga ummat al-Islam, subay na ingaton. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia kita niyo. Atawakan dia akan mga muslimin. Umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amu indi niya babaun, atawakan di niya binun. Minsanin kaunan sin kakahinang yat po sibi-sibi, sumagawa bang siyayat pumarayaw, mga falanggungan na muhaga Islam andu pagmutmutan sin kita niyo. Aun din ha mga kakahinang. Sibi ha pangatod sin manusia. Sumagawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, misanin kaunan niya mga ummat al-Islam sibi-sibi, di niya ini binun, di niya ini butawanan, di niya ini tinggalan, daran-daran niya hinangun, hadum iban sin adlaw, tindukan niya ini hangpug tagwaraka. Ang unain sunnat, pag-ianun sunanur rawatib. Indakan sinsara mga falanggungan na muhaagama Islam, habya na sinasabot na tukaina. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyandaan kita niyo atawakan, biyaitaan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amindi, subay di natutinggalan, in kakahinang sibi-sibi bangin kaunan niya kakahinang marayaw. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis kaya riwayat hi Imam Muslim, dain kan Abi Dharrin, kaya ulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala law niya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talaq. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga ummat al-Islam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, ayaw mulong niya baba in kakahinang marayaw, uno na kakahinang marayaw, walau an talqa akhaka, misanin kiaunan hipagbak mo sin taymanghud mo sin pamayhuan marayaw. Bihanin pamandu sin agama Islam, sumagawa di ana sin sambat, kamatauran din ha mga bangsa muslimin, tinggalan nila na ini. Labi luba mga taymanghud na muhaagama Islam di ana sin sunanur rawatib. Pagkakitaan na to ha ka masjid-masjidan, aun din ha mga taymanghud na to ha agama Islam, pag-ubos nilang sumambahayang sinpardo, magtuwi sila mig, di inamisan sila makatasbih, iban di inamisan sila makatindog sin sunnat ar-rawatib. In sunnat rawatib mga falanggungan na muhaagama Islam, amo na ini in sambahayang sabab hikalasa sin Allah subhanahu wa ta'ala faipun niya. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadithul Qudsi, riwayat din kan Bukhari, din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb.
وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Himumungan si Rasul sallallahu alaihi wasallam mga umat al-Islam dugungon na tumarayaw laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisul Quds وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Wayroon laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam laong sinallahu subhanahu wa ta'ala hadisul Quds wayroon laong niya din hamanga parkala hikasuk sin ipon kumarikaku amuna in mga piyarduk ko kanya wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Iban laong sinallahu subhanahu wa ta'ala masi-masi in ipon ko magpatisuok marikaku sin parkala sin sunnat pagyanong sunnat ar-rawatib sunanur rawatib sahingga puslaw sinallahu subhanahu wa ta'ala siya kalasahan. Faida ahbabtuhu laong sinallahu subhanahu wa ta'ala bangkulang niya siya kalasahan na kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih ako na lang niya yung pangdungog usalun niya hipangdungog niya wabasarahu alladhi yubusiru bih iban ako na lang niya yung pangatod hipangatod niya wayadahu allati yubtishu biha iban ako na yung sablong niya inlima hipangulin niya warijlahu allati yamshi biha iban ako na lang niya insiki hipamanaw niya wala insaalani iban banglaw niya siya mga yukaku law tiyan na tantutuod hidihil ko kanya wala inista'adani nakbang siya law niya isab magpatilibon kaku law idan na tantutuod patilibunan ko siya. Punuin maksud sinhimumungan si Rasul sallallahu alaihi sinallahu subhanahu wa ta'ala amuin lang sinallahu subhanahu wa ta'ala وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Laong sinallahu subhanahu wa ta'ala hadis ini balikan nato wayroon laong niya din ha mga parkala ikasuk sin ipon marikaku amuna parkala amin piyarduk ko kanila wala yazalu ay kapahaman tadi hadis ini hadisul Quds in sunnat ar-rawatib mga falanggungan na muhaagama Islam din ha mga sabab hikasuok sin ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala masi-masilaw nin ipon magpatisuok ay di maana bang siya masuok magpatisuok pa siya aparkala sunnat ar-rawatib sa hingga kulaw niya siya kalasahan iban bang kulaw niya siya kalasahan laong sin Allah subhanahu wa ta'ala
kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Bukunin maksud in pangatud sinallahu in pangdungog sinallahu subhanahu wa ta'ala atau kanin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang pangdungog na bukun. Sumagawa mga palangkungan na agama Islam, di na siya parungugon sinallahu subhanahu wa ta'ala sin mga himumungan amo hindi kabayaan atau akan langgal syara fa Allah subhanahu wa ta'ala hasabab sadya sin pakarajaan rawatib sunnat ar-rawatib. Ulong baha mga palangkungan na agama Islam in pagyan sunanur rawatib. In sunanur rawatib, mga umat al-Islam, amo na ini in sambahayang. Hari pa in sambahayang sa upang sambahayang juhul, sambahayang zuhur. Lamsin mga sila kabliyatan iban ba'diyatan. Amo ini in pag-iyanon sunanur rawatib. Qabla zuhri dua. Aun kia riwayat 4 rakaat. Iban aun isab kia riwayat duang karakaat. Iban hapwas sin juhul 2 rakaat. 6 rakaat was sin maghrib 2 karakaat. 8 iban pagpuas sin isya 2 karakaat hampu. Iban habipor sin fajar 2 karakaat hampu tag 2 rakaat. Mga umat al-Islam, in Rasul sallallahu alaihi wasallam misan biha ini in parkala sibi-sibi hinangon niya tap siya maghinang huminang sin pakarajaan ini damit dyan din mga kasahabatan sin Nabi mga kaasawahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di matong hadith kaya riwayat di Muslim an ummi Habibata zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ma min abdin muslimin law ya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min abdin muslimin yusalli lillahi subhanahu wa ta'ala kulla yawmin 2 raka'atan tatawu'an ghayra al-faridati illa banallahu subhanahu wa ta'ala baitan fil jannah. Intumbas niya mga palangkungan ng agama Islam. Bang maparihala sin hambuk mu'min, sin hambuk muslim in parkala sunnat ar-rawatib. Biyaitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangunan kita bayi halom sin surga. Ay bimakna lamut na kita din ha mga manusia makasud palom sin surga. Allahu Akbar mga kalangkungan ng agama Islam. Suway na tutungtungan. Bukun amuin dumungog na sadya kita niyo. Sin kahadis-hadisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagawa binun natura. Taymanghun misanin parkala sibi-sibi. Bang mo initap-tap hinangon. Hikasud sin ikaw palom sin surga. Biya na sin sunnat ar-rawatib. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis na basa takaina. Ma min abdin muslimin. Wayroon laung niya. Dain ay ipon muslim. Yusalli lillahi subhanahu wa ta'ala kulla yawmin. Sumambayang siya hakana sin Allah subhanahu wa ta'ala at tiap-tiap adlaw iban sindum sintay rakaatan tatawuan ang putag 2 rakaat
sambahayang sunnah amo na in sunanur rawatib. Illa banallahu subhanahu wa ta'ala baitan fil jannah. Wayroon lang niya din ha mga ipon Muslim sumambahayang sambayang sunnat ar-rawatib hampu tag 2 rakaat buat malainkan bangunan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala bay haram sin surga. Laung pasin asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dianakan Ummi Habibah laung niya mga ummat al-Islam ma taraktuhunna fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Nabi sallallahu alaihi wasallam min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laung sinhambuk asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wayruun kunalaung niya tinggalan atawakan way kunalaung niya binin hawak tulaung niya diungog ko siya ay maksud in parkala sambahayang rawatib sunanur rawatib wala kunalaung niya siya inipinin hawak tukulaung niya siya karungan bakas diungog Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga tay manghud na mga agama Islam bukun sa ukat in parkala in kabalikan sin kami sibi-sibi hapangatud ta ba't malinkan bang tayo ni bukan kasudta to palawang sin suga bukun na mo in dumumog na diyas kita niyo sin nasihat sin mga kaburuhan sin kita niyo sumagawa laung sin bahasa Arab adamul amal wayroon paghinang humati na sadyan sin ilmu wayroon hinang tayo manghud di kanganan ilmu mga ummat al-Islam di kanganan ilmu bang wayroon kakahinang. Laung sin sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di anak kan Abu Darda radhiyallahu anhu qala laung sin hambuk sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Darda jaulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala mga ummat al-Islam laung niya la takunu laung sin hambuk ulama sin Islam bianakin kan Hasanul Basri kiaulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala laung niya la takunu ilman di laung niya matawag in ilmu in panghati illa bi amal buat malingkan subay mo siyang gautaan bihat to mga palanggungan na muha agama Islam misaning kaunan niya parkala sibi-sibi Andu bang ini buat din ha Quran iban ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sin kita niyo. May tabaha na lupa na kita. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala mga ummat al-Islam. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. O kamu laung niya mga bariman may bahag kamu laung niya naghimumungan na sadya sumagawa di niyo ini pagbogbogan kay manghud na muha agama Islam ayaw kita niyo lumamod dahil haiyan sin Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy naghimumungan na sadya kita sumagawa di kita mag-amal, di kita huminang. Kabura maqtan 'indallahi an taquluna ma la taf'alun. An taqulu ma la taf'alun. Laung sinallahu subhanahu wa ta'ala lumaggo na lang na inmuka hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala amoy maghimumungan na sadya kamo sumagawa di niyo ini pagbawbugan. Wasihat mga ummat al-Islam bangaw nakawa na to ilmu din haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam andu bawbugan na to minsan kaunan niya biya na sin sambat sunanur rawatib bang na to atud-aturun
atawakan kihatihan sin kita ni in sunnat ar-rawatib, in pag-iyan sunnat, amuin bang kau huminang kanya magpahala kau, bang mo siya tinggalan, di ra ko magpahala, di ra ko isang makakawa dusa. Bukun saukat bihatin pangatut ta tinggalan tanah, bang kita mabayada, sumut palam sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawakan bangunan kita bay sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin surga, subay na tutay manghud hinangon, biya na sin hadis na basta kakain na tungod sin sunnat ar-rawatib. Mga tay manghud na mga agama Islam, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, laung niya ambuk sahabat, biya na kan Rabi'ah, lamma sa'alahu, hawak tu siya na nga subuh at tungutsin, hawak tu siya na ngayo, para Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin magrundang panon sila, alam sin surga. Ang buhok din iyan kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsik bikathratis sujud. Pamandu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk sahabat, fa'inni ala nafsi bikathratis sujud. Tabang niya, pulong niya, magpataod sin sujud. Ay bimakna mga falangkungan na muha agama Islam bang niya ini pataurun, bang pataurun sin hambuk sahabat, dia anakan Rabi'ah radhiyallahu anhu, in sujud niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, maka pagrundang panon sila iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab amyat tu inbaita kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay maksud bukun sadya in parihala unta, wajib amuin mga piyardu sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sin sambayang zuhur, sambayang asar, ando tay manghud na muha agama Islam, suway isag kita ni huminang sin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis niya mga falangkungan na muha agama Islam, man ahabba sunnati, yusiyo lang niya mala sa sunnat ko, kana ma'i fil jannah, in kaunan niya rundang panon puhadlaw gana-gana, halong sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat al-Islam, amuyat to din hamang kahalgaan sin sunanur rawatib. Tanda niya bang kita bang natudungugon in hambuk asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawak tu kulang niya diungog Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pag-ianong sunanur rawatib, in parkala sambahayang sunnat, wala kunalong niya inibiyugto, ay bimakna wala kunalong niya initinggalan, ay bimakna mga falanggungan na muha agama Islam, piatap-tap nila na, atawakan piatap-tap niya agin hawabaran niya. Sabab maita, kay manghud Rasul sallallahu alaihi wasallam, suntuan pakatan manusia, suntuan sin mga sila beriman, kay manghud piara katu taniyo, suntuan sa lingkat-lingkat, bukon maghimumungan kita sa ukat na nabi, mamungisab kita di nasatto sila yan kasimuran, di nasatto in Rasul sallallahu alaihi wasallam kasimuran, sabab nabi siya, kay manghud dungugah, isu-isab simuran tabang buat malingkan in Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam intuyo niya mag-ibadat. Mga umat al-Islam, bang kita nito hambuk, kimumungan sin hambuk sa bana asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bianakan Aisyah, long niya mga palanggungan na mga agama Islam, hambuk dumlong niya, kaya ulinan kulang niya, bang biya katu,
pagtutugan si Nabi sallallahu alaihi wasallam ay di makna nasapo niya. Pagsapo niya mga talangkungan na agama Islam, nabasa na. May baha, sabab mga palangkungan na agama Islam in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsambahayang sunnat amin pagpianon tahajjud. Magtahajjud in Rasul sallallahu alaihi wasallam bihatto na. In kahalan niya, sambil nakapamung, in asawasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, may bahalaw niya, hinangon mo pa yan o kau Rasulullah. Sabon na tuudlaw niya bakas na iyampun kay mo. Atawakan yampun na kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. In mga pardusahan mo na kauna ibansin na kahuli. Sa masi-masi ini ihinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haasawa niya, afala akunu. Uno di ba lang niya in ako mahinang. Dahil mga ipon sinallahu subhanahu wa ta'ala nagsusukur kanya. Bihaning tanda, sintuyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misan bukun wajib kanya in parkala ini. Parkala sambahayang sunnat. Masira siya huminang. Sabab may mga palangkungan ng agama Islam. Mabilang inyat to din mga pagsukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtungon na to. Bang kita magmasukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiranan ini. Ganapan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga ni'mat. Amuin kaya pagmasukulan ta kanya. Mga tayo manghud na agama Islam. Muna inasihat yatto. Paginhawabaran sin kami. Lapay maun kanyong katan. Bangman in pangadjian yatto. Nagmumpaat katu tanyong katantan. Mahinang nato. Bang upama hum sasakatan atawakan bangka lang sin mga sila bahasa sasakatan palong sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabalikan na mo mga tay manghud. Andu ayaw nato tinggalan in mga kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam akalausan sin kita niyo mga tay manghud na agama Islam bangsaw pama in himumungan na mo yatto atawakan aw din ha mga pagbasa na mo sin hadis iban sin mga parman wala kimugdan na andu magmapman kamo in kami ini walang panghati barhajat ha ilmu yari dahil mga kaguruhan sin kita niyo amuin tumek katutan niyo atau akan sumahawi katutan niyo baitaan niya kita niyo bang uno naman in galat hatungod sin pagbasa na to sin parman iban sin hadis mahuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Yadto na lang ta in pangadjian sing kita niyo. Amoy landok tuod mahalga. Patuhan Rabbul Alamin. Sarta hiya halgaan sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya na sin baita sin guru na to haindoon wala na kiabutasan. Yung mga yadto katan. Amoy mga kasunat-sunatan long ta tiutukoy la asal in waktu niya iwan sin jaman niya hauno siya makahutang na inyatu launta bang hadja maurul sing kita in mga yadto katantan di tayadto katinggalan hambuk ding ha mga parsukuan niya biyita niya hadis yadto long niya in siya bangunan sin Allah subhanahu wa ta'ala way dito kalong sin suga. Masya Allah, bang hadja kita long ta amin tumuyo harihad to na ini halga niya sunnat bukon niya tulong ta wiyajib sumagawa sunnat but malingkan bang ta to na urul na
aun na to'y asal dito tiyata ka masin Allah Ta'ala kato amin batukon sing kita bang maabot na in kita mamaid na hindi hawa sing gumiin. Alhamdulillah nga in mga yadto launta insyaallah Ta'ala amoy in nakaka kita rito pangadjian marayaw sarta in kalapihan na sabot niya amoy di na to tulok pasyon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari in kami pagka in mga wakto lang tamiyabot na in wakto isab na di na mo kalupahan imbiya mga sumabot ang mga katawtay manghuran sabab in sila isab nagsasabot na isab kato taniyo biyan haunong na lugal sampay magkabas sa singkita ha mga ini Facebook bihan imbiya kuyak sing pangatayan nila sing kawi iyaon longta dahil dito ha Qatar hambok biya na sinini station amin Panar Community Channel biya mga nagparalapal marikato taniyo panghindua sin amin hinang nato pakarayawan insyaallah lapay sa aning kamo katantan limalamod kamo hawak to ini amin imalok kamo lapay si panghindua si mga katawtay manguran na to yadto damikian daisab dahin ha NCR yadto aluson alhamdulillah in sila magsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala ini magpakakita sila sin ini channel sing kita niyo yaon sila ha Luzon sumagawa alhamdulillah lang niya kikita na mo yung mga kaulamaan sing kita niyo magdihil pangadjian dahil doon na Zamboanga City alhamdulillah na damit yan ang mga sila amoy in nagpasampay sin sa lamdua nila mari na damit yan sa lamdua aray sa matun kanyo mga katawtay manghuran labi-labi na beta siguro natuhain doon mulya in amoy in Markaz Al-Haramain na para lapal mari simpagsukur insyaallah damikyanin kami magpararay sabsin sa salam-salaman mong kanyo sarta pagsukur da isap na bukon sa jaroon kanyo wat malengkan amin katiluakan si Mamlaka Al-Arabiya Saudiya auno-hauno na binaybayan sila bihan di na muna tumasabot maurul Tumagawa hakatiling kalsin ini Mamlakatul Arabiya Saudiya salam doa ang mga katawtay manghuran kanyo katan doon ha Qatar, doon ha Dubai, ha Kuwait iwan na si mga kaiwanan doon ini kahula-hulaan hauno-hauno na binaybayan sampay aon para hindi ini nagkawas na mubihan mga kahuruhan sing kita ni umulya nangangadji ha ini Madina Al-Munawwara ha ini Jamia Islamia nasa lang doa amon kanyo mga katawtay manghuran mga kaanakan makatag na ba ako mga kaanakan in mga silayaon bihan sabab na kami ni malaas na ba bihan alhamdulillah na damikyan pa ini hula amin masuok marikato taniyo ini Brunei, Malaysia, Indonesia alhamdulillah mag sukur kita pa Allah subhanahu wa ta'ala iabutan sin suara sin kita niyo in bahasa sinog na hinang na siya global alhamdulillah pagsusukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala na manjari labi luwa na to damin niyang kamo imalok kamo waktu ini yari ha ini ula sin kita niyo ha so Zamboanga City pa ini hauno na inabutan sin ini channel ini insyaallah subhanahu wa ta'ala madto palupaso madto pabasilan patawi-tawi salam doa kanyo katantan labi-labi na yung mga kaguruan sing kami katantan dahil di ha laom sin Zamboanga City amin nakalamod long ta nagdihil pangadjian dahil di ini sampay sin wala pa biya mga nakalalamod salam doa aray sab kanyo katantan mga katawtay mangurang manjari tukbal ko paurun na tumunlia in amin microphone kaluaw na isabdeng ang mga kabayaan na mga pasampayan sa lamdua dito na hadya in pagsukuan ko. Pagdalos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd فأقول هنيئا يا أخي الكريم
ونشكرك على ما قدمت من الكلمات الطيبة. In yato rin hama yung sin kita niyo sa hilalaw man sinambo hati niya tayo mo da pan nay nan go so kita alhamdulillah ano dimihil hilalaw ka to tani dami ka nasabuti patanja kay don kay login sa salaman in mapakarjan ini maniuk tiyo atau siwi pagkala pasampay sa salam pasampay salam siwi pagkala nasabot sin guru kay na atina ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ni siwi pagkala ayaw sin kita niyo amuin atina bawa na tawakan dilan hara law sinubuk syair lanya wala tahqiranna saghiratan fa innal jibala min al-hasa. Allahu akbar. Ayaw mulongnya amuin hinaa in pakarajaan sibi-sibi mal ay artinya sibi-sibi di sa pangatod mo sa banging kaunan din ibadat malagoy hitong basin Allah subhanahu wa ta'ala nalong sin syair wala tahqiranna saghiratan fa innal jibala min al-hasa. Ayaw mulongnya hinaa sibi-sibi ha pangatod mo pakarajaan sibi-sibi banging kaunan din ibadat sabtuntun kau longnya in laggo yatawakan katibukan sinbudyan misan habian lagu niya nagtag na yan lang rin hasibi-sibi amin ini pasil-pasil law simbasa nahinan siya nagbangkat biyangkat isambing pa niya nahinan buddha pula at inibaling pag-ibadat para kala sa salam atau sa salaman sin kay matun pa katiling kal sintunya tagnaan kuring halaw sinday na sinsambongga salam dua pakatan amin imaluk kamu habiaun amin dimurundong sin TV station sin TV program sin kami room ini iba sin mga kaibanan karundungan demikian sambil gumawa dengan ini daerah sin Sambonga matu pa mga hatinya ini kay intero si Mindanao to Visayas sambil Parosol sambil gumawa pa hansipa ini hal maguntas ini tawid atau kan pamahula kaibanan ini kayan namu in Nabi sallallahu alaihi wasallam siyabutnya kan asyabutnya katu tanyo waktu dimatung siapa Madinah law si Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas afshu salam panagna anda akan si Nabi sallallahu alaihi wasallam dimatung siapa Madinah wala da siya magtuimian ya ayuhan nas hati niya pag-ibadat kami pag-ibadat kami way Nabi sallallahu alaihi wasallam piaw niya magtuin tahabbu wat ta'akhu piaw niya magtuin amin hati niya in amin pagsaumbibig pagkasila sa antara sin mga ini tao Madinah na iban sin mga muhajirin niya at Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Madinah piaw ning pagkasila sa sin sila wat ta'akhu iban sin amin pagtaymahud nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas afshu salam nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam o ka mga manusia hati niya amin mga muslimun uy napagsalam siya lami ka muhantara sin kamu wa at'imu ta'am iban long niya pagpakaunisab kamu pagdihil kamu pagkaon mga katotay mga barayat lami-lami mga hati namin mahapdi bihan ini katu nilong si Nabi sallallahu alaihi wasallam musallu bil laili wan nasu niyam. Nilong si Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sambahayan kamu si tungay kisuk ingkaw na si manusia nalalatay natutu. Hati niya haantara mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin tumbas sintu ini afshu salam wa at'imu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Nilong si Nabi sallallahu alaihi wasallam tadkhulul jannata bis salam. Tadkhulul jannata bis salam. Ya salam. Nilong si Nabi sallallahu alaihi wasallam pasurun kamu atau makasud kamu surga serta sin kasajahitraan giban sin kasandangan kasalamatan kaniyo hasurga pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala hatas tu perkara amuin nahinam afsyus salam hat magpasampay sin sa salaman amoy sabilin hipasampay ng maturun kanikatan dimurunggong haruming yari nakahalaw sin daira Sambonga kamaasan na bukun na kamaasan katautay manghuran iwan na sin bukun sambil gumapahan si pakula sambil pabukun muslim in makarong halun ini hipasampay na mo den word amuin Islam palaw sin pangatayan niya. Ay kung tabutin to ba? Hati niya damikyan sa ini salam dua pakatan halawm sin Philippine matu damikyan pa ini hula amuin maguntas taw jambatan ding naman ha Dubai iban na sin labi-labi ha Dubai hamar ka sa Bubakar doon mga kakaguruan sin kami salam dua ritun kanimu piakuhan si nambukuro kalasan sin kami Tuan Amin Tuan Amir na iban na sin pangabay niya kay Tuan ini Karim iban Tuan Adib iban ni Tuan Muhammad Taha ini iban sin kaiban ang kaguruan din doon di nang kangan sin sila na salam dua kami doon demikian ini markaz Al-Haramain Batuna magkasaramay bakas nakatagka ko si Kanod Loya agahapon
Allahu Nakatagka ko kay Luin ni President nila ito announce salam dua kan membun katan iban sin kanda Ahmad insyaallah dan iban sin hatinya fakulti atau kan staff sin kamurun katan na iban sin ha Madinah iban sin ha Qasim kata tayo mo dito na iban na sin ha Brunei iban sin ha Bukidnon na iban sin kayo insyaallah na demikian CR ba ko yan? Nah Manila demikian maka to tayo mo dito biya dagbus ini hati yang sila simisip sa internet alhamdulillah na hari kami makapahawas yung hilalaw ng kami bang mayan akad na mo yung sunat si Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagyan si Nabi sallallahu alaihi wasallam afsyus salam na ini kaya na mo salam dua kan yung kata labi-labi hama kamasan sin kami alam sin daerah labi-labi hakaguruhan na mo bang mayan amin lapasun sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha fitnah iban sin uno-uno pabihan para tumong itiraat pamakaguruhan sin kita ni bang man ini pa kusugan yung panindog sin kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala labi indar lifta iban na sin mga ulama haram insyaallah salam duha mas karasan di kalupahan ya jadi sulma iba si banan ya kailo iba sin tema kepolisian masyaallah pas kami kuan kapon dito ka so indeng ha mga sunat sin kami rin di isin nakali lecture na biya sambil pangayuan ni sub kami dua ang makaparakatan sin Allah subhanahu wa ta'ala Amin. bismillah Todo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah.